Torej, jaz sem poskusila tole škatlo, pobudo direktorice umetnostne galerije poslikati ta kubus. Torej, poslikala sem ga v svoji značilni tehniki. Osredotočila sem se na to dejstvo, da človek brez narave nekako ne more funkcionirati. Torej, kljub temu, da se morda zapiramo v neke kubuse, v te moderne hiše, brutalne gradnje, je tu narava, brez katere tako rekoč ne moremo. Ne moremo brez zraka, to so naša pljuča, naša kopalnica, ne moremo brez vode. Torej, zelo smo povezani z njo in pač ne smemo tega pozabiti.